गोनां फोसावफिननो नागिरदों बेखौ जोङो सिगाङावबो गोबांबार फोसावखांबाय बे जाबाय स्क्रेप पलिसि आसाम गभर्नमेन्टनि स्क्रेप पलिसि 2022 बेखौ 2024 सननि जुन मासनिफ्रायनो गभर्नमेन्टआ माने एक्टिभेट खालामदों बेनिफ्रायनो सोलिगासिनो दं आरो बेयो नैबे मार्चनि 31 थारिखसिम सोलिबाय थागोन नैबे 2025 सननि मार्चनि 31 थारिखसिमल' बहाय माने गोनाङा ओरैबादि बे पलिसि मथे सोरहाबा जुदि गोजाम गारि दङब्ला बे बिराद बुरजा टेक्स जाबायब्ला आरोखि बिथाङा बे गारिनिफ्राय माने अरायनि थाखाय माने गारिखौ नांला बा बिनिफ्राय गनो लुबैयोब्ला माने नैबे सुबिदाखौ लानो हायो आरोखि आरो बेनि थाखायनो गभर्नमेन्टआ बे सुबिदाखौ होखादों जे हमनानै ला बेहा गारिया गोजाम जाबाय बा स्क्रेप जाबाय आरोखि थ' बिदिब्ला ओमफ्राय बे स्क्रेप दिनैनि थारिखाव बेहा जुदि 1 लाख फाइन दङब्ला आं एग्जाम्पल होदों 1 लाख जुदि फाइन दङब्ला बियो माने 1 लाख थाखाखौ होनांनाय नङा मात्र माने 25,000 थाखा बिथाङा गभर्नमेन्टनि एकाउन्टाव जमा होबानो बे 75,000 75,000 थाखाया बेना रेहाय मोनगोन खायफाना बिराद बुरजा थायो सोरनाबा जुदि 5 लाख गाहाम दङब्ला बे माने 4 लाख होबानो गबाय बियो 1 लाख होबानो गबाय 4 लाख फ्रि गथिखे बे जिथु माबा सुबिदा बे सुबिदाया नैबे 31 मार्चसिमल'सै दिनै 13 थारिख बे कयेक दिननि गेजेरावनो बे सुबिदाखौ लानो हायो दा बे सुबिदाखौ माबोरै लानो बेखौ जुदि मिथिनोब्ला ओरैबादि जे बिथाङा गावनि गारिनि कागज पत्र गासैखौबो लानानै फैनानै ओमफ्राय गारि गोजामखौ स्क्रेप सेन्टाराव माने खिन्थानानै बेहाय माने जमा हैबानो बिथांमोना गावसोरनि नियम मथे गारिखौ स्क्रेप खालामखांनानै स्क्रेप जाबाय होननानै मोनसे सार्टिफिकेट हरगोन ओमफ्राय बे सार्टिफिकेटखौ मोननाय लोगो लोगो जोंनि अफिसाव नैबे साबमिट खालामफैबानो जाबाय होमब्ला जोङो बे सार्टिफिकेटाव थानाय जिथु अफिस अर्डार बे अफिस अर्डारखौ नैबे गावनि गारिनि नाम्बारनि एगेन्सै माने नैबे कम्पिउटाराव माने सिस्टेमाव जोङो आपल'ड खालामगोन आपल'ड खालामखांनानै जों बेखौ आरसिखौ केन्सेल खालामनानै होगोन ओमफ्राय आरसि केन्सेल खालामखांनायनि उनावहाय बे गारिनि एगेन्स्ट थानाय आरसिया केन्सेल जाबाय होननानैबो जोंनि बे अफिसनिफ्रायबो मोनसे सार्टिफिकेट हरगोन आरोखि ओमफ्राय बे सार्टिफिकेट जेब्ला आखायाव मोनो अब्ला बुजिदो जे आरो बे गारिजों बेहा जेबो सोमोन्दो गैला जेबो लेथा गैला आरोखि थ' बे सुबिदाखौ लाथों रायजो राजाफ्रा नैबे 31 मार्चल'सिम आरो आं खनसे बुंबावदों बिनि उनावहाय बे सुबिदाखौ मोननाय नंला बे 31 मार्च बा बिनि सिगाङाव गोजाम गारिनि जेसेबां टेक्स दं होनो गोनां कमार्शियेलानो होन माबायानो होन बेखौ माने स्क्रेप सेन्टाराव जगाजग खालामनानै बिनिफ्राय सार्टिफिकेट लानानै नैबाव फैबा माने जों बे सार्टिफिकेटनि सायाव माने जोंनिबो एक्सन लानानै आरसिखौ केन्सेल खालामनानै होगोन बेनो आरोखि दा सोरबा एसे गोनो गोथो जानो हागौ बहा थांनो बोरैहाय मावनो बिदि गोनो गोथो जानो हागौ बेनि थाखाय आङो एकदम स्पस्ट भाबै बुंबावनो नागिरदों जे बिथांमोना जुदि बुजियाब्ला नैबे अफिसाव फैथों डिटिअ अफिसाव फैनानै सोंफैनो हागोन मारै खालामनांगौ जों एकदम स्पस्ट भाबै बुंगोन खुनु उसुबिदा गैया बयबो फैनानै सोंफैनो हागौ जेबो खोथा गैया माथ्र खोथाया बेल' आरो जों बहुतनो ओरैबादि जायना बिराद बुरजा टेक्स होनो गोनां दं अथ'स गारि गैला बेफोरबायदि अनेक दं दा बिथांमोनहाबो बे सुबिदाखौ लानो हायो बे सुबिदाखौ बिथांमोनहा मेनलि लानो हाबावोसो एकदम माने बहुद बुरजा टेक्स दं होनो हायाखै दा बिदिब्ला जे स्क्रेप जानायनि उनावहाय भाङा सिङा जानायनि उनावहाय बे सार्टिफिकेटखौ लानानै जमा होयोब्ला माने बे बुरजा टेक्सनिफ्राय माने 75 जे आं हैयाब्लालाय आंखौलाय मा खालामब्रा बिदिबो सानो खायफा जेबो जानाय नङादांलै बिदिबो सानो खायफा बानानैबो थायो खायफा दिनै थांनो गाबोन थांनो साननानै फैनायानो जाया दा बे खेथ्रआव आं मोनसे खोब गुरैयै खावलायनो नागिरदों जे
बे साननायखौ नोंथांमोना एकदम गोसोनिफ्राय गार मानोना गभर्नमेन्टआ बेखौ खुनु दिन गारनाय नङा बेथ' बारा गिदिर खामानि नङा नोंथाङा आरसिखौल'सो केन्सेल खालामनानै लानांगौ आरो आरसि केन्सेल खालामनो थाखाय जिखिनि खामानि मावनांगौ बेखौ आं एसे सिगाङाव बुंनाय बायदि मात्र आरसिखौ केन्सेल खालामनानै लाथारनांगौ आरो जुदि आरसिखौ केन्सेल खालामाब्ला अफिसनि अनलाइन रेकर्ड मथे बे गारिया गैयाबाबो सोलिबाय थागासिनो दं होननानै प्रमान जानानै थायो जाउनाव मा जायो बे गारिनि सायाव जिखिनि टेक्स फाइन बे जाबखो नांबाय थायो बे प्रत्येक पार डे बे फाइनबो नांगासिनो दं टेक्सबो नांगासिनो दं बे हारसिं जाबखो बेसेबा बुरजा जाहैगोन न दा बेखौथ' मालाय सिस्टेमाथ' मालाय बेखौ एकदम गावनो गाव केलकुलेट खालामबाय थाखायो बेखौ रावनिबो आखाइ थाया बे सोरबा खमायनोबो हाया बारायनोबो हाया गतिके बेखौ एकदम खुब मोजाङै जाहाथे बुजिनानै लायो आरसिखौ केन्सेल खालामनांगौ बेल' मेन खोथा आरसि केन्सेल खालामनांगौ जिखुनु प्रकारै खालामनांगौ बोरै खालामनांगौ बेखौ रोङाबा DTO अफिसाव सोंफैनो हागोन बेल' धन्यबाद आसाम गभर्नमेन्टर स्क्रेप पलिसि जितु स्क्रेप पलिसि এই পলিচিৰ ওপৰত বেছ কৰি পেলাই আমি ৰাইজৰ মাজত কেইবাবাৰো মানে নটিচ দিয়াই হওক প্ৰেছ মিটে হওক আমি বহুত কৰিলোঁ তথাপিও যদি কাবাৰ অলপ ৰৈ গৈছে ইয়াৰ কাৰণে আজি আকৌ এইটো আৰু পুনৰ মই জনাব চেষ্টা কৰি আছোঁ কথাটো হ'ল মানে আজি মাৰ্চ মাহৰ 13 তাৰিখ আৰু এই কাৰণে আজি কৰিছোঁ যে এই যিটো চৰকাৰৰ স্কিম চৰকাৰে যিটো ৰেহাই দিছে সেই ৰেহাই সময়সীমা মাত্ৰ এই চলিত বৰ্ষৰ 31 মাৰ্চলৈকে তাৰ পিছত আৰু এই ৰেহাই সুবিধাটো কিন্তু নাপাব সেইকাৰণে ৰাইজক অনুৰোধ মই কৰিব বিচাৰিছোঁ যে এই ৰেহাই যিটো সুবিধা সেই সুবিধাটো তেওঁলোকে 31 মাৰ্চ 2025 চনৰ আগতে লওক ৰেহাইটো কি এটো হ'ল অসম চৰকাৰৰ যিটো স্ক্ৰেপ পলিচি 2022 চনৰ যিটো স্ক্ৰেপ পলিচি ইয়াত মানে স্পষ্টকৈ কোৱা হৈছে যে যিবিলাকৰ গাড়ী মানে স্ক্ৰেপ কৰিব তাৰমানে যাৰ গাড়ী নচলে তেওঁলোকে নিজৰ যাৱতীয় কাগজ পত্ৰসমূহ লগতে নিজৰ গাড়ীটো স্ক্ৰেপ চেণ্টাৰত জমা দিলে তাতে স্ক্ৰেপ চেণ্টাৰে এটো স্ক্ৰেপ হল বুলি তেওঁলোকে গাড়ীটো স্ক্ৰেপ কৰিবতো স্ক্ৰেপ কৰাৰ পিছত কিন্তু ইয়াতে কথা এটা আছে স্ক্ৰেপ কৰিব দিলে এই গাড়ীৰ মূল্যও কিন্তু দিয়ে এনেকৈ নহয় যে বিনা পইচাত লৈ যায় এনেকৈ নহয় কাবাৰ গাড়ী পুৰণা আছে গাড়ীটো স্ক্ৰেপ কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে গাড়ীখনক স্ক্ৰেপ চেণ্টাৰ দিলে তেওঁলোকে নিয়মৰ অধীনতে এনেকৈ নহয় যে একদম কম দামত দিব এনেকৈ নহয় নিয়ম এটা আছে নিয়মৰ অধীনত তেওঁলোকে সঠিক মূল্য দি পেলাই গাড়ীখন স্ক্ৰেপ চেণ্টাৰত স্ক্ৰেপ কৰি দিয়ে মানে ভাঙি দিয়ে এটা ভাঙি দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকে এইখন গাড়ী স্ক্ৰেপ হ'ল বুলি এটা চাৰ্টিফিকেট দিয়ে এই চাৰ্টিফিকেটটো লৈ যেতিয়া আমাৰ ওচৰত আহে তেতিয়া আমি এই তেওঁলোকৰ চাৰ্টিফিকেটৰ যিটো অৰ্ডাৰ সেই অৰ্ডাৰ নাম্বাৰটো এই সিস্টেমত এই গাড়ীৰ নাম্বাৰৰ বিপৰীতে আমি আপলোড কৰিলে সেইখন গাড়ীৰ আৰচিটো চিৰদিনৰ কাৰণে কেনসেল কৰা যায় আৰু যেতিয়া এটো আমি ইয়াতে কাৰ্যকৰী কৰোঁ তেতিয়া আমি ইয়াৰ পৰাই আৰচি কেনসেল হোৱাৰ পিছত আপোনাৰ আৰচিটো কেনসেল কৰা হ'ল বুলি অফিচিয়ালি এটা তেওঁক মানে সাৰ্টিফিকেট দিওঁ এটো যেতিয়া তেওঁ হাতত পৰে তেতিয়াহ'লে তেওঁ জানিব পাৰে যে আজিৰ পৰা আৰু এইখন গাড়ীৰ মোৰ কোনো লেটা নাই কিন্তু তাকে যদি নকৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব আপোনাৰ গাড়ী ইফালে ভাঙি গৈছে স্ক্ৰেপ হৈ গৈছে পচি গৈছে কিন্তু আপুনি ইয়াতে আৰচিটো কেনসেল কৰাই লোৱা নাই যদি এনেকৈ হয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব অফিচিয়ালি কিন্তু আপোনাৰ আৰচিটো কেনসেল হোৱা নাই কাৰণে অফিচে গম পাব যে আপোনাৰ গাড়ীটো চলি আছে ফলত কি হ'ব এখন গাড়ীৰ বিপৰীতে যিখিনি নৰ্মেল টেক্স আহিব লাগে যিখিনি ফাইন আহিব লাগে সেইখিনি জাপি থাকিব বাঢ়ি থাকিব শেষত এটো দিবলৈ বাধ্য হ'ব আচ্ছা এইখিনিতে এটা সুবিধা আছে 31 মাৰ্চটো কি কাৰণে ক'লো চৰকাৰে এটা সুবিধা দিছে কি এনেকুৱা যদি কোনবা স্ক্ৰেপ কৰি লয় পুৰণা গাড়ী তেতিয়াহ'লে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা
যিখিনি ফাইন আছে যিখিনি টেক্স আছে তাৰ বিপৰীতে 75% ৰেহাই দিছে তাৰমানে ধৰি লওক তেওঁৰ যদি আজিৰ তাৰিখত তেওঁৰ পুৰণা গাড়ীৰ বিপৰীতে 1 লাখ টকা ফাইন টেক্স হাবি জাবি আছে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰক মাত্ৰ 25,000 টকা দিলে মানে 25,000 টকা তেওঁলোকে অনলাইনত চৰকাৰক যদি জমা ডিপজিট দিয়ে অটোমেটিক তেওঁৰ এই 75,000 টকাটো তেওঁ ৰেহাই পাব আৰু এই সময়সীমা মাত্ৰ এই 2025 চনৰ 31 মাৰ্চলৈকে তাৰপিছত আৰু কোনোদিন ৰেহাইটো নাপাব সেইকাৰণে ৰাইজক মই অনুৰোধ কৰিম তেওঁলোকে যাতে এই সুবিধাটো লওক আৰু কিবা যদি নুবুজে তেওঁলোকে নিশ্চিতভাৱে আমাৰ অফিচলৈ আহিব পাৰে আহি পেলাই খবৰটো ল'ব পাৰে ধন্যবাদ